Oh, tam. Say hi, Papa. Mia Khalifa. Very good. I don't want this bed. Why? Tudo é plástico. Where do you go, Presley? I go Manila. It's dangerous. What is that? Yes. What do you want to eat? Burger. Okay, I order you this very big burger. Double bacon cheesy yummy burger. Yummy. Okay. I want Y8. Is it Y8? City of San Fernando. La Union. Where are you going? Manila. Where are you now? I don't know. In Philippines. In Philippines. We're along the way to Manila, Baba. We are in T-Plex station. T-Plex station. What speed? This is 130. This no problem? You make this fast? Huh? Welcome to Metro Manila. Baba. 9-hour driving. Well, almost. 12? Yes. And this is the Manila now. Mama, tuto by sa ti páčilo, tu by si nakúpila koláčiky. Machos. Kind of experience. We are in Philippines. Never mind, have this very crowded, nice. Už pol hodinu sa snažím zaparkovať. Hore. No čo? They have different way for making this. DFA asya na makapagal. You need jump, no? Aha. My husband. Very rescue driver. Hi! You don't make me. What is that? What is that, Mama? What is that? What is that? So this is only parking? Wait, going back! Huh? SMX. Lacné raňaječky. Salad key. Ňom, 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 ňom. Taký malý obchod s potravinami. Kinosály. Takto. Iba 5 kinosály. Small. It's #1 big in Philippines. See? My husband go here. He drive all the way. All of Asia. Okay, bye-bye. Smile. If everything like this in Philippines, then very nice. Yes. Go. Typická filipínska rodinka. Takto pekne papájú vonku. A ja tu budem sedieť 4 hodiny pred
hladným úradom a čakať moju ženu. Dobre, dávajú rozčeky. Nudím sa tu ako prasa. Čúrať sa mi chcelo, som musel použiť fľašu, ešte šťastie, že mám v kufri, lebo není tu kde. Nemôžem zapať klimatizáciu, lebo tuto pán sa sťažoval, že deti spia a hrčí auto. Takže ťažké bojové podmienky v Manile. Riadiť auto v Manile je... No všetky vedomosti som musel použiť. To je umenie. Som si bol kúpiť kolu, ale nemali, ale toto je super, lepšie ako kola. Nejaký Taiwan drink. Taiwan, ale ako takú chuť som ešte nemá, neviem čo je to. Bielý drink, ale super. No, po 6 hodinách sedenia v aute sa idem pripraviť, nasadil som si hodinky, idem sa vyčúrať do fľaše a idem skontrolovať tú moju ženu, dúfam, že má ten certifikát. Sakra. Nice, Filipino! You have already this certificate? Yes, I have all. Oh, done. Very good. You go celebrate. Celebrate? Aj práci. Sa ideme napapať here, Shanghai restaurant Chinese. Ňam, ňam. Mama, let's go inside. We go eat. Oh, We together. you want this? Yes. Yes, of course. Každodenná rutina. 10 kilometrov, 45 minút. Wow. They are like rangers in front of our car, pa. They must go first, yes? See, Coco, this is like really mouse. Yeah, Papa, you see that? Teraz opúšťame downtown a ideme do tej zlej časti Manily, kde máme hotel. No a toto je tá druhá Manila. Baráčiky krásne, very beautiful, messy, broken everything. Life. Tomuto sa hovorí chaos. Marcel Malko v Ázii. Ty kokos. Na križovatke. Welcome to Chinatown, Ale. I go wrongly. Oh, this is bamboo here, pa. Looks, what is that? Shucks, okay. It's Chinatown, they have their own town here, pa. It's Chinese. Dneska máme voľný deň, tak sme išli pozrieť Číňanov v Manile. To je čínska štvrť v Manile. To som si nemohol nehať ujsť. Oh, this is shopping mall. Ah, I want here. Huh? High five! You go here. Oh. My mom books. You remember really where we parked? Taiwan. What? Taiwan. Raz objavil som tú vietnamskú polievku konečne. Aha. Ile. Tak prvýkrát byli. Oh. My sme sa hľadali s tou mojou ženou. Každý deň obchádzať azijské reštaurácie a skúšať. This is Russia style Taiwan. Yes? If you make here dirty,
You only push like that. You have clean. Every day you like that. You see? Oh. Very good start, thank you. Menstruation. You have clean like that. Ideme sa pozrieť do toho Oceán parku. Určite nebude lepšie ako v Singapúre, ale uvidíme. Vypadá to tu dobre, ale teplo tu je ako prasa. We go eat? Here? Fine food? Ah, bamboo, very nice, you see? This is like we have in home. Second floor. Yeah, you know? No, this is the hotel. Wait. To je moja papanica. Oh. What is that? This is noodle. Slíže. Po slovensky sú toto sú slíže. My favorite. So my. Exclusive. Yum yum. This is only in the. Oh, you see. Toto je akýsi prístav. Neviem, čo to je zač. Vanila. Usually we don't care this aquarium. Already been in Singapore, see this aquarium, so I no need to see this aquarium here. Moja žena povedala, že v Singapúre je lepšie akvárium. Tak sme sa na to vysrali a jedli sme sa tam. Teraz sme sa rozhodli, že ideme sa pozrieť Rizal Park, correct? Yes, Oh. Rizal Park. My husband go and walk. Pretože ma to nepustili autom. Something about this park, what is that? This park is like, I don't know what about this park, Papa. I thinking this Rizal Park is like this hero something. Yeah, this is hero. Where? I don't know where is it. This is Rizal Park. I don't know what about this. Oh, inside there. We go here. Yes. This is in the center. I see now. Ja si myslím, že tu vydržíme tak 10 minút a pôjdeme do piče za dotiaľto. No, nevadí. Enough? Yeah. Vidím tam v diaľke vláčik. Musím nahovoriť moju starú. Zase idú otravovať. Proč zase? Toto je nejaký park. Jak v New Yorku. Všetci sem chodia. When we know you sunglasses. I want to eat this thing. You want? Yes. Then we go inside. We go. Mama's stupid. I don't know. Where are you going? Došli mi. Do Bratislavy ideme. Oh, have so much yum yum here, Papa. We must come here. Tam. This is all these heroes here, Papa. Hi. Welcome to. Yes, good, yes. In Chinese garden. Yes, of course.
Poďme, poďme. Where are you going, Papa? You see what is this? This is eucalyptus tree, Papa. I know. The same shoes. To sú špeciálne deti z Makati. All same shoes. Katastrofa. Tuta. We came here yesterday. See this church? Ja, yes. Ja neviem. Neviem. This is Ideme na Filipíny. Nás nebavia pamiatky. Pamiatky nás nebavia, tak chodíme po obchodných domoch. Čo robiť v sobotu, no? Tak to tu už hodinu čakáme na zaparkovanie. Majú tu takéhoto chlapíka, ktorý naviguje auta a hľadá parkovacie miesto pre nás. This is Fuji apple. No? This is Fuji apple. I miss my kitchen. What? I miss our kitchen. I cook every day. Miss your kitchen? Of course, I must cook for my husband. Ah, Now I don't a very good married, this Asha woman. chance to cook. She want cook always for me. She's very hungry, not even cook. Toto je elektrika na Filipínach, aby ste videli, kurva. To je jak pavúk, keby splietal. Oh. New bracelet. Mantra. Papa je happy. A opäť ideme jesť v takéto krásnej čínskej reštaurácii. Ňam so much. Veselý. How are you looking? Steamed dumplings. This one, Pa. This is nice. What is that? Shrimp and pork dumpling. Okay. I love this Chinese food. Nyom nyom. This soup is veľmi Drink, dobrá. Pa. Ha? We share with this one. Pa. Že okej. Čistenie auta priamo na parkovisku. Pekne vám ľudia vylečia auto, umýjú všetko a vy idete zatiaľ nakupovať. Take it on. To je veľká špecialita, veľmi veľká špecialita čínska. Baba?
Ideme na to. Tu nebudem natáčať, lebo sa hambím. We still have this cheese? Jablačky. Jablka, no jablačky. Jablaki. Jablko. Jabloko. No jablko. Jablko. Dneska sme nastívili jablko. A? I think they finish that remote. What is that? Takto si tu ja cením vanile petržalke. Idem kuchnúť ambasádu. Huh? What I finished? Jedes Fressen, jedes! There we go. Ito yung Makati. You sure? Why are you don't... Napinsan mo na hindi naman pala. Moja žena je prvý raz v bare, kde predávajú pivo. Takto. Môže sa tu fajčiť. Prvýkrát za 2 roky sedím v bare. Paráda. Idem si dať nejaký steak. Mama! There you Konečne som v bare európskom, majú tu aj pivo, fajčí sa vnútri a mám chuť ich tu tak 5-6 vypiť. Takúto prasačinu som si dal konečne. Moja azijská žena má žalacery. Nhắm nhắm. Nhắm nhắm, Papa. Say hi, Papa. Say hi. Sa Makati. A opäť v Petržalke sa hlásim. Nejaká tajvan restaurant. Musíme sa narýchlo zbaliť, lebo armáda chce zavrieť Manilu. Tak musíme zmiznúť. Toto bola naša izba. Trochu bordel. Koronavírus nás vyhnal o 10 dní skôr. Konečne sa nám podarilo vypadnúť z tej Manily. Ani sme to nenatáčali, lebo to bol masakér, nervózny som ako pes. Tak sme sa rozhodli, pretože zatvárajú mesto zajtra. Vojaci. Tak sme sa teraz na večer rozhodli vypadnúť z tej Manily. Už nám iné neostávalo. To je celé.
We are going home to our jungle place. This is #1 jungle place. Yes. We relive this city life here. Kokos, ako dostali do tohto televízora farby, ja nerozumiem. MTV is not here? Aj ďalkové to má. Perfektý. No, nočnú lampu máme, paráda. You have about coronavirus. The Philippines. Basketball League is suspending activities amid the COVID-19 pandemic. Apokalypsa. Fajn. Veľmi unavení, tak sme objavili po ceste Total Super Hotel. Máme telku, kabinet, electric fan, everything. Tuto, keby som chcel náhodou úradovať, tak mám takto krásne. Oh, this is very big. Very good. I don't want this bed. Why? I don't feel clean. Počkaj, ja mám see this toilet. Oh, vidíš. Špeciál. Oh. No tak toto je toaleta, špeciálna. Toto je ako v base, ty kokos. Ale nevadí. I prefer to sleep in Tarpan. Everything. What is nice here? Sme poriadne unavení a sme asi 5 hodín cesty od domova, tak sme sa rozhodli, že musíme niekde prespať, lebo ja už nevlázim, ja som poslednú noc spal 3 hodiny. Moja krásna Filipínka má krásne šaty. Včera som vám zabudol ukázať, majú tu aj geberit. To pustíš vody do kýba. A potom tým kýblom spláchneš na jedel. A toto tu je asi na odbodu. Moja manželka. Štystav. Toto je ten hotel, kde sme spali. To izby. Moja žena nečaká na rohlíky, ale čaká radu do bankomatu. Čo je normálne, že sa stojí rada do bankomatu. Krásne šaty má princezna. Akurát tuším, v nich aj spala na tom moteli. Veľmi pekná reštaurácia. Pangasinan. Tam sa dá ísť aj hore. Fakt pekná. Šli sme papať. Daňajky. Teraz ide kúpiť ešte niečo sladké. Veľmi veľa takýchto predajní na sladké koláče. Je všade. Celkom pekná reštaurácia. Ideme do mora. Veľmi pekný. My ideme domov. Ešte I want to see here. Ešte 5 hodín. Ideme domov, ale už sa... My husband like these places. This very white sky. See that? Sure. Everything is green. Green now. Not like before in the city. Everything is so dirty. This is so different. You breathe normally here. No worries about coronavirus. Krásne. Tá príroda je úplne iná. Konečne som vo svojom živle. Všetko krásne, zelené. 100 pesos! 100 pesos. To je málo. Very so much. People working. What they plant? This is corn, corn. Harvest corn? Yes. Clean. Ah, this is... Trošku na jednoduché jedlo. Pekne. More.
boli napapať. To idem na cigaretku. We'll take pictures. No a týmto by som ukončil to video. Čo povedať na záver? Veľa nových skúseností, ale jedno viem, v meste by som na Filipínach bývať nechcel. A to som už asi povedal 30 krát dneska.